بناوێ پاکراوان ئەم گیهان بادینی ڕێخستنا نێڤیان بەرزانی لە باژارێ حەسەکێ پێشنگایەک هەڤبەش یا تابلۆ و پوت و کارێن دەستایی ji berhemên zarokا pêşkêşkirin li navenda Barzanî ya Partî Dîmokratî Kurdistanî Leqê Hesekê. Pêşengeha diyarî bû ji rêxistina navên Barzanî ji bo şehîd Emgiyan Badînî û bi navê wî bû armanca me ji vê pêşengehan em tim şehîd Emgiyan bîra xelkê û ew şehîdek ji bîra me nar û dilê me dimîne û teban ev pêşenge jî me çêkir daxwaziyan aviyan bû mewahibê xwe û qidratê xwe nê di rusûmata û di tişta derxin. Zarokên beşdar bi temenê xwe ta 12 salî bûn. Di tabloyên xwe de karî bûn hestê xwe diyar bikin bi rizgariya bajarê Kobanê û serkeftina şervanên Kurd û her wiha karên destayî hatin pêşkêşkirin. Me wê naxwe çêkir sûretê Barzanî û ber Barzanî û şehîdên tim nav medene em her dem wan ji bîr nakin me ji Hizba Dîmokratî me got ji me معرضك فكر وانش تقصير ناقش مر معرضك فكر نافع مسعود برزاني الزساقة صالحية دجيم أبيا نموناقش كاريكاتورة دجيان عمي روجامده قالك كنوك بمروف مر درباس دبن أبجي نموناقش وان ري كنوكاي از فيكاري هان راومه قوم أفقلها تشكريه برنجي كردستاني برنجي كسب صور وزر واستيدت بينهم ويبشروجا خورتي كرد خوشيبا وارام به بازا بازاني از نابردم قرح وجالو جيم بسردم خوردم جي كردستاني مسپردم وسا ڕێخستنا نێڤیên Barzanî bi deng û awaz û wêneyên xwe pakrewan em gîhan badînî pêşmergeyê Rojavayê Kurdistan bibîrtînin. Dara Ebdo Hesekê Ark